Badada, haiko kila mwanaume mwenye hakuposte na unatoka naye, au haiko kila bwanako mwenye shakoa hakupostake ndio kusema hakupendake. Ifo tutoshe ile mentalite. Ifo kuwa na yake banaume biko different. Kuko mwenye yeye anapostaka, kwa mtu mwingine mwenye pour lui haizi expose kitu inampatia raha. Kwa mtu mwingine mwenye yeye na ni kitu yenye iko naturel kwake, hapendake kuexpose raha yake, vie yake prive, mais utapenda wanze mforce juu tu societe aloishaanza kuwa nasema kama hakuposte maki iko na kuvicha basi kuone juu siri zake zisitoke nje, au iko na watu wengine wakule. No, première des choses inafaa uye partenaire wako ni mtu wae anapenda nini, anakuwa wae. Mimi nasema haiko banaume wote kusukua hapa batakuya kukomentera ba comprendre. Il y a de ces gens là, mais il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui bapendake poster. Yeye anapendaka raha yake aikale na wewe peke. Hapendi ya expose kitu yake anavaloir yenye anayua hii ndio faiblesse yangu hapa. Nikiitia hapa watu wataanza nipiga vita, naanza pata ma competition na sipendi vile. Hapendi yake stress anajiweke. Ushona mtu anaonesha kwa anaweka franga yake. Ndio watu ile kategoria wale watu. Au aende na expose watasema kuye niko na oro na hapa nyuma netiaka. Kuna mtu mwenye anapenda no ana conserver yake, relation yake inapita bien na banaishi bien. L'amour c'est vie. L'amour ne s'affiche pas. Jikontente, angalia hii maisha niko nikala na hii relation, ananipendaka genuinellement, ananipendaka mzuri, ananipendaka namna kwa niko na sentir la naionesha. Usipende baonesha watu wengine wenye wao ishi kwanza mapenzi ya bien, banakupenda tosheka na ile. Usifatane na watu wanakuya anze societe anze kuonesha saksi. No, il faut tu kwa poster ndio kuonesha kino banakuvalora banakupenda. No, hayo kila mtu ndio anakuwa vile. Kwa mtu mwenye yake apende onesha vie yake privé. Kwa hata yabaposta kama nyumba zao ndani. Kwa mtu mwanaekalaka tu yake iko tu na vie yake tu iko simple. Ndio itafanya watu hawatasema kitu. Ukikamata hii bombo na kia msasho lambule na kumsasha usikie kitu. Wako toshe, wewe na lambule unasikia sashe. Kitu inavichiwa haiwezi kuwa atake. Bunyengelele zinapenda sukari. Mkizitupia ile bombo iko msashe. Zitapita tu na zinaenda. Metosha tu ile sasho itie pale. Zitaienvahir na sukari njoi. Iko wengine wanafuchikaka bonere hapo wanapenda no. Hapendi. Plus watu wanayua, plus watu wanaongelea, plus maatake consort. Donc tuko na ya différencier les choses. Yua uyake tu anapostaka, uyake mwa hapostake, usimutilie pression. Ishi ile mapenzi na yeye na ufurahi, achana na watu. Le 10 avril niko Goma. Na usikose kia niona, reserve place yako. Juu utakosa fasi. Na sitapenda vile napenda nikuone tunane na wewe. Na le 17 avril nakuwa Bukavu. Tukutanane, reserve deja place yako. Mimi ni Nason na mimi nawapenda sana. Tukutane tena la prochaine. Peace.